салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозои душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Land Cruiser бардоро 2011 сол, объемаш 4.6 силиндра. Як тамошо мекунем. Тонировка чанд қайд дига ака? Солона ая ҳамаш. ҳамаш солона буда. Як салон шабинен. салонш беяд тоза. обкожни салон на селикои дополнительни ҳам дора ақида на монитор дора иҷошам. солона тонировка дора гуфтем. چهار الکتروپاکت، کожний салон, коробка автомат, монитори калон дора. ҳамаш солона, тонировкаш ҳамаш. чанд та гуфтед чака? 33 та бо муомила мешава охи ҳа? об номро табуга каҷон? 917 76 76 96 марамат занг бизанед. када қатиш муомила кунем, арзонам мекуна. мошини канҳулдеса метавонед тарихи алиф кредит харидорӣ намоем бародаро. марамат вода лексуи E350 солуш 2014. объеми мотор 3.5 вагон. марамат тамошо мекунем. касои дам мақбул мешавад. номро акара мемонам. занг бизанед бо барои шуморо бештар маълум. салон шак мегирам. салон шак тамошо кунем бағдаро. обогрев, лифт сидени, обогрев сидени, автопилот, бур компьютер. хоб 90,000 пробег дора бародаро. хоб автомат, старт-стоп, старт-стоп. коли наворота, люкам дора. комплектацияш зури гадай мошина. марамат як айқафон мегум, айқафон тамошош кунем бародарон. ЕСУ 350 сол. хоб нархаш буда 235,000 сомонӣ. номро акара мемонам. занг мезанем барои шуморо бештар маълумот метаҳам. хоб 4 858 28 558 10 00 01. марамат бародаро прадо солуш 2019 солай. объеми моторуш 3 дизел вагон. марамат тамошо мекунем. касои да мақбул мешавад. номро акара мемонам. занг бизанем барои шуморо бо бештар маълумот метаҳам.
خب الکتراپاکت داباگرف لیفت مولتیرول 32000 پرابگ داره. خب ستارستوپ مانیتور автомат. خب همه کجا مقصد ماشینچه در حالت بهترین خریدار باشین. نمره که میشود زنگ بزنید برای شما بیشتر معلومات میتونم. نرخی را باردارو $55,000 میگه. نمره کار میمونم از نام کانال افتالایف گپ زنید. شما در ارزان میکنه 909 22 11 15. Corolla C سالش 2013 سال موتورش 1.8 4 تا баллон اینا ماشین состояние вагон یک ساله اوجا тренировка номерош бародар подарка но салонша съемка мекунем бинед чаки дай содаем на салонуш چهل شدن دو تا در پیش الکتراپاکت های مولتی رول داره. کانسانرش کار میکنه. زدنی کامera مانیتور коробкаш автоматика. нархш чанд қадака? нарх 620,000 бо муомила дора. номерошо 988 79 79 62 метавонем зан занем бо муомила кунем. میتونیم با شما همراه طریق الف کردیت خریدار نمایید. اوپل خچبک سالش 97 سال موتورش 1.6 4 تا بالون اینا موتور گاز و بنزین 8 ماه حجت باز اینا با سالنش سیونکا میکنیم بینن. нарх чанд қайбад ака? 45 кемака бо савдо меша. 45,000 бо муомила дора. ина салонаш чхел дай содаем бародаро. салон дар чихолои хуб загиай кансанерш кор мекунад бародаро. коробкаш механика ҳай. ин мошина бо шумо метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? 919 38 80 метавонед зан занед бо муомила кунед. Opel Duty солаш 97 сол 4 та балони нав моторш 1.6 газу бензин 10000 як сола ҳуҷҷат номерошон падарка озна салонша сиёмка мекунем бинед. мошин газу бензине бародаро. чхел дай судаем на салонуш. нарх чанд қадака? 45,000 нархш бо муомила дора. чхел дай судан дута дар пеш электропакет консонерш кор мекунад коробкаш механика ҳай. нархш 45,000 бо метавонед шумо тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд акаҷон? 885 27 70 метавонед зан занед бо муомила кунед. мерседес компрессор солиш 2003 сол моторш 22 бензини холӣ 4 та балони нав як сола ҳуҷҷат боз салонша симка метавонед бинед.
Озна салонша сиёнка мекунем бинед. Чое ки даст додаем дало электропакет, салон. Ина салон шоз бо сиёнка мекунем бинед. هر چور در الکتروپاکت سیدلنیکو هم لیفت مولتی رول داره مانیتورش کار میکنه کاروبکا автоматик کنسانر کار میکنه نرخش چند قیقه نرخش 80,000 با معاملات داره میتونه طریق خلیف با کردیت خریداری نماید نمرتون چند دقیقه جان 995 10 میتونه زنگ زنه با معامله کنید. سلام دوستان، برای خرید ماشین مبلغ نمیرسد. ماشین دوست داشته‌تون رو با الف حاضر بخرید و پولش رو باشد در دام 5 سال پرداخت نمایید. سالانه همگی با دلار 16% با سومانی 32%. پیش پرداخت باشد 30% از نرخ ماشین است. برای خرید ماشین شناسنامه با جای استقامت، پرمیا یعنی رقم مشخص اندوزکننده و حجت درآمد 3 ماه اخیر لازم است. اگر صاحبکار باشید، پاتنت یا شهادتنامه با رسید اندوز برای 3 ماه اخیر پیشنهاد نمایید. مفصل در سایت after.alif.tj یا با رقم 900 زنگ زنید.